ta mignonnette, bloavez à joie, bloavez à spi et pep calon nagé, pep petit, bloavez à beurre, aga, urvad, évite pep bro à pep breizat. C'est-tu arpez à la varée Angela Duval Voilà. et Tris et Gatriugen, bloavez mat de rol à bloavez mat ditelo. Blavezma ditive gulvena a blavezma diorhol seller yenger bali braiz. Sais-tu adare a gadare et vim varin chou braiz a peller roi smarteze a edar blor. Piouar, kemen a kregi gant ur bloavez neve et krogon mive gant ur roulzad neve dian ar dlaou. Il y a var takad ronsport an evim evit pider abaden et treskier banlek tor a geliand. Sais-tu, à Souezus atra, diou vaouez eus an nigel vroioù, a zeuio da flapat gant inirio. Ne keguir Yo, Saskia Chour d'Agenta, ur skolerez diou yezek, a ganeil hag an eil a zo Eva Cox displeg a reiodiom, perag eus ranket chanch broadeles. Mon arin me betek eliant de beranaou degez gant ur pot em gwestle de bedar zevenadur hag ar politikerez Jean-Michel an naour. Poine mont ar gourdeur d'amzonj, Ya. sais-tu, valivreiz. Salut, dit Eva, penaos mankon. Ramat. Mon aramat. Content non de Ah bah voilà, mais yes, la men. Lavardinta e pelec'h edem gavon, maman. Ah bah tipen kelen. Tomik e greiz nebler, tre bornalek hag centurion dantu, hag kerian hag melak dantuad. Matri. Autant deus an nigel vroioù e maout, deus pelec'h resis. Deus Norsbrol an randvro Lemberg. Lemberg zo kichen ars bro Allemagne. Ya. Ja, dan retter deus an izel broioù. A peseurt doar e bro e an nigel vroioù. Plad, gizre am za. Mal. Plad tre gant dour pepler. Ya. Hag gant dut 40 ezus hag degemeriz. Sais-tu? Ja. Qu'est-ce que gouarn e pepler? Ja. Sais-tu? Re adut a chameno. Re adut? Ja, tri wer vilion adut. Ya. Ja, tomik... Eviden dachen vian. Eviden dachen vian braz eget vro breiz. Ya. Vro breiz historial. Mais mates laket tri wer milion adut. Ja. Ar vro bihan tre... Mu ur blaz a goan. Ja, mu ar blaz a zo erman. Sais-tu? Redet an traout a bout renket mat, Ya. vid laket tout an dut da mont pler neus a vont, quoi. Ya, matri. Kont din un tammig penonz a pegoul se oaz e ruet e breiz. Nis ar rir dre, vid labour meuzad da gantan. Ya. Ma zad e oa o labourt vi an embregerez deus ar stade d'un anet. Hag e oa o klask an den a kom soznek mad. Hag ne oa ket da maremañ ba brochal. Ya. Hag situ moa deut gant ma famil, ma e bro Normandie da gantan. Ah ya. Ya, Hag e breiz da c'houde. hag e breiz da goude. Un difor a zo etre e ruo de bro Normandie hag e breiz? Ya, an degemer e oa gwelloc'h amañ. Amañ? Eget Ah, ya. ya. Ya, bro Normandie, ne oa ket... Ne oa ket degemerez, ne oa ket... Non. Oa ket plijus. Non, ne oa ket plijus. Gwell roud amant. Ya. Mad. Kalz liammout eus dalc'het gant an nigel vroioù? Ya, ma breur en a chameno e a tao. Hag toute ma famille. Ma breur, ma c'hoar, tout ma mouer, ma kenero, tout an famille a zo eno. Neus e yez ur vech an amzer? Alors, vech an amzer. Da bourmen eno? Ya. Daoust hag eus tro da gomz neerlandeg amañ? Bia, blant neus kalz tut deus izel vroioù don amañ, vid ur labour, labourien douar
Place à zo, avec la bourgeois, avec ingénieur à zo calce dans la main, tout leur vie à zo trop drôle à Andour. Andour à Gandour. Il y a Andour à Gandour. Ariès officiel némétier en néerlandais que Angel Voyou. Pas riezal, n'est que riez officiel riez renvroel ma. Ar frisk a zo riez renvroel. Hag statut officiel ma. Hag a zo kalz a dialektouye. Ah ya. Ja, renvrodin a zo Limburgs. Limburgs a zo ar dialekt de zantusse. Hag plad allemandek a zo ye. Yiddish. Kalz renvro neus i dialekt. Ah ya, c'est tu. Nemet ar frisk neus ar statut officiel. Daoustagay on avait ez mad eva histoire ar vrou amant. Nevin ket gwerzet. Eva emont dustio vont davelet gant Claire Villalon pegen a bouez e bet ker Rosporden e bet en industriez e breiz a Pell ar c'hoaz. Histoire en industriez e Rosporden a gomaz en tigar. Antrena oa e ruet e mileizkan tri a triugen. Ur bourg divar ar meiz a oad ar mareze, brudet er vro evit e foarioù. Tout dut oa stag deus un doua. Pega un doua oa daou labournet, se benez oa kalz tut, pega oa ket mekaniko oas. Se oa kalz tut. Kalz peiz an tut. Antren oa chanchet kalz traoù a kresket ar ger. Setu a gar oa mat vid gaz a pez an pez a rem. Pega oa kalz nonet, kalz kit, kalz kezek, kalz moch. E pen kentan ingen vet kandvet a oa bet krouet uzinou. Amman e veze transformet mel, amman a pesket hag a veze kaset da vrora la bez. Da roude a oa e ruet ar pis bihan bloavechou ugen, setu boulret mare al legumaj mir. Un avantage oa hag a pis bin, aneg an haricot, tout a famel oa gwelet labourat. Pega an haricot, vi kao première qualité gizolat, oa daou diben an haricot yo, vi lak e bagousto. Se benez a vugal a pad a vakans o bras, ni intermediaire en muten. Vi mont a skol, dra oa gwechal. An inivru-deta oa labouradek Jean-Nicolas gant ur vrezadez war ar voest-mir. Adalek fin an eil brezel bet, petek ar bloavechou dek a triugen eo an oadou aour evit Rosporden. Un usine a zo evit kemen produzo. Ar botou gant Donval, ar rig sezon gant salezon du G, pe ar oaraj gant Mayola. 1000 pem gant ar dud ar labour evit an uzinou, ur arn eus an ezidi. Deus tout oa de chas, ne min bize ket ba siraj non, yed labour ba peiz bin, pelam ba an haricot, pelam ba im salezon menak. Be oa de chas, vi tundut. Nasko a lava vi tundut. Adalek ar bloavechou pe var ugen e vez serret an uzinou. Ar zou labour a manifestadegou a zo aozet. Evel amman e daou vilrouer evit les salezon du jet. Baran mezol hebo de boa triba a tregon, a brom de mohan gol me labour. Vi on dire bler gayan brom, ka dren e chetin buk a l'usine ou salezon yo zo zar un tol vras on dite. Moi se mati golezur. Serrede an usine boute Nicolas e daou vil pe varzek, kajimont kant vloa goude an digoradur. Un tamm brao eus glad ekonomikel Rosporden e oa. Irio e chom diou labouradek epken, bonduel evit an agrobouet a McBride evit ar produit ounetat. Euliet eus ar stourmousse eva a dost pe a bel? La bel, m'emmener oa ket o chom amant d'ar mareze, met andraz a chom ar beo a tao speret an deut, ya. Ya, sur a war, ya. Ma nefazia an ket out bet kuzulierez tike, e banlek? E ba banlek, ya. Ya. Perak teus e perroan mont varzu a... Non ket c'hoant, met an outroumeurs da glas din. Ur vech meus la red nan, hag an eil vech meus la red ya. Ya, evel just. Ya, tramik fir. Ah, c'est tu. E karg deus petra e oaz ne... Karg eus deus an bro, an energiez hag an tourisme.
Ja, punerawa. Punerawa. Ja, pesort ractrisu peus kaset da ben. Savet ebet un rouedat domigen gant ar chaudieren koat. Ah ya? Hag a doma an EHPAD ar skolioù privé, skolioù publik, gant tiker hag ar skolach. Ya. Hag voilà, ça va dur braz. Ar sapre chanteur. Sapre chanteur. Ya. Hag goudize me savet ur program kizikiad an dut diwar ben ekonomiez an energie. Ya. Hag da gentar tout an dut a implij ar batimanchou deus an tiker. Ya. Ar skol, hag ar skolioù, hag ar kivredigez a implij ar sal sport, tragusi. Matri. Meus grediye vid ar bugale. Ya. Hag situ. Kazetra, neus ket an tiker ken? Non kekin, non kekin. Tammig stert ebet. Redouadin da mont betek da noz da emvozioù a pad de harvez hag harvez. Bon, tammig suiz. Tammig konchinou a zo bilar din hag mo ket plijus atav. Ma, te zo bet dipitet un tammig. Un tammig, ya. A ranketeus neuze chanch broadelez, senye? Fi boutail mer redouadin, ya. Ja, mais moi j'ai déjà à rock blanc 10 ans et ouais la gaud paperiou blanc redouadin mon betek parish. Ja. Fi ma paperiou et danteles redouadin change ma brodelez fi mon da bout d'almer. Hag andrai a zo un dravenak diez? Diez vidon et ouais un tammig diez. Ja, c'est tu, ja. Me danteles un tammig. Mais bon, ez oc'h an traoù vid ar buez ben dezek, da gaud paperiou deus ar vro, quoi. Ya, an igel fourioù zo barz da galon. Ya. Tu. Matri. Pesor micher peus, Eva? Skoazeler ez hospitalon. Ti an dut. Pas an hospital pe an EHPAD, mais ti an vont davel an dut, ou dit. Barger. Ya, barger. Evit chikourneo. Evit chikourneo, ya. Ya, evit chikourneo. Mouerchinel, chikouraneg gant diliat. Ar bouet? Non, pas gant ar bouet. Non, a zo ar micher. Mais rode o louzou, pe laket de louer ou contention, a traoù. Ah, ya. Et chikour a c'hanout komz prezonnek, marteze? Ah, ya, tammig. Ya. Ez oc'he da gaud ur liam kran gante. Gant chomar a beo ataou ar brezhoneg tud o zonj, tud kostre, ma tud deus dek a pevarugen bloa, etre dek a pevarugen a kant bloa, yezvam ar brezhoneg o yezvam. Penaos vel lavaret trugarek en arvechal e neerlandek? Trugarek en arvechal bedankt en tot ziens. Eh ben, sais-tu. Eh ben, ken arvechal, eus Eva, trugarek bras dit. Ja, tot ziens. Et mon bistio vont d'ober lamp betek chapelle intron varia en ent gant Claire Villalon. Diom dai. E sandivi e vez kavet tanzorioù dir ortoz evel lok Maria an ent. Kuzede ar chapel var ar meiz, 5 km diouz ar bourg, evit ze ne kebe biskoaz l'er digenvez. Ailleurs, chapelle kouz eo hag anvet log Maria an ent, pegur e ma an ent. An ent a veze kemeret gant ar vachadourien ar besketerien tudaie da werza pesket deus konk mon rain betek karez. Pemzek kantvet a oa bedi a zezet ar chapel, e pad pel oa tremenet an dro breiz dre an mon. Lok Maria an ent a oa un arp evit an dud o pardonia. Ar birirenet evel just a chome a rae un ean amant ar chapel, bezeus ur siminal e barz ar chapel. Hag an dud ar c'helle Thomas o bouet, ar c'helle nimdoma, ar c'helle kousket var al leur pri, a zo blot a war, mi chans, nou ket, met se zo l'air tremen. Dilezet oa bet al l'air tomatom men un genvet kantvet. E fin ar bloavechou an terkant a oa bet distrujet an doen gant un tol avel. Christiana ga oa o chom e kichen deus dalret sonj eus an darvoud. Trois banhata. Kwyt nab en treus waar ik hoor. Mijl kwam, het was krauw, wat drie was toe, wat droog, ululul.
c'est Naël, le store, tout trois notre d'eau, quoi. Donc, je regarde neuf, bah, riche, moi, tout, quoi. Un dieu, il se betrocht. Et min ranrouer a pe varugen a oa be krouet ur gevret digez evit ober war dro ar chapel. Ad savet oa bet an doen hag ar fram. Ar bloa paset a oa be ad kempenet tout an delouenou, la bezet gant an amzer. An delouenou amañ a zo dreist. Peguir e tiskouezon ne oa ket klozet an dud varno o un an be oa eskemou dre Europa. Peguir ez eus levezonou deus Italia, deus Brospagne, hag ive deus Flandres, hag an arzourien a yae hag a zeue eus ur vro diben. Ne zo men ket en o c'han dezo. Peb anvez evez digoret ar chapel gant dizili eus ar gevret digez. 1500 den a zo deuet e daouvil pe war varnugen. Ah, si tu mets Bornélian, Din Dornéol, Agathe Cavé des Meuse, Jean-Michel en Naour, peux-nous rendre compte, Jean-Michel? Mané Kefal. Blaves Madrid. Cam d'Aldor. Bon, Claire peut se casser la ronde, et mom Kreis Arvor. Ja, ba Kreis Arvor, Kreis Lip, hag ba Kreis Arvor, e ben ezo ar jardin koz, an ma, ou ar jardin deus presbyt a koz, a war him. Ozo brem un tiker, med a rok a oa un presbyta a bezobet presbyta al koz ar c'hoaz met da memez l'er. Hag ar jardin zo koz. Ah ya, koz tre beger bet ebe gwet trouble a vezioù 1500, setu koz tre. Yon istor a zo amañ, ya. A te zo bet pat pel, dilene den tiker a mont Bornélian. Ya, pimploa war nugen Pez ne kefal. A gwelet a rand main un tomig ispicial, peta un tour an iliz e oa? Ya, tour koz an iliz beger e blavezioù daouvil. Ya. Un tol kurun lip war an tour n'iliz, hag setu main uelor zo bet fouet ad tomek gant kurun, setu a disid de la chanch a da lak main neve vi echue an tour an dro, quoi. Hag amañ zo bet un historie gant ur be, an abat gizou ya. Avec gwelet piou an abat se. Ah, an abat se, beger bezon toz main a oa i be, an abat se oa un exur intéressant tre, met ar aon deus un dud beger, lar ve amañ, a hantakant bla, voilà, bon, i mao, oa tud kran ar c'hoaz, kin da chilaou i an o. Blamour d'an naon. Ya. Me perak da petan oa gret. Ma nous un ken, be sur war da marse ave tolenou paradoz, et là nous un ken ma kleprek dans un brassé, a oa tolenou vid roi d'un dut, viuel petra e oa an ifern, ma o pué oa fall, goude arret, setu a maison un danse. Mais plijadur a zo Bornélian meta o meus tradition deiz. Ya, eus bezo c'helc'h an vez mat kerc'helian. Ah, ya. Hag diom na eul neuze Claire Villalon assemblez gant broderezet ar vro. E kelc'h keltik elian e vez kavet broderezet hag alioù. Daoue lakad an neud ouspenn an vech? Non, il lak nou mos. Waler? Non. Pas distu, hein. Pas distu. Très bekas. Ur pemzek broderez benak ar avardro an diliajou, un afer a boezeo. Liou ar gwiskamant neus roet e anno d'ar vromelenik. An draz a teu deus la poussik an vet ar melenik, le verdier e galek. Liou melen a zo idantelez ar barez. Tud elian a vez an vet les méléniques. Mais me skipa football a zo an vet les méléniques. Entre deux petits... Broda a vez labour a basiantet. Evit ober ur poenkam ez eus sezom amzer. Pevar centimetre a vez gret e korfen ur vez. Oui, peut souet Andras? Ja. Bah, ma ke fall, hein? Ja, mais deilou boukidou, ma ke... Gwaluk peus k'tammig gant an deilou. Stert. Etap André Sadan a zo poezus d'ober evit e vefe staliet mad an trao hag evit ne vefe ket
un divorce est très arpen hag arfin, quoi. Voilà, sais-tu. An diliat vez krouet evit danserien ar c'halr. Pem kan vez zo him evit ober ur chupen. Il en avait flamme, galareum gwelet amant, sais-tu, galon des lions iv. .com, tout d'arboukidou. Pepez evez at savet divar gwiskaman chou koz evel eus ar bloavez triwerkan dek a pevarugen. Gwell a reom var hemman bezo aya, ar broderez a gazo, hag eve gwelet nemet en elian a gazo le galon des lions, amant, evez gwelet gant an triliou a ze rue Glaz a Melen. Bezo den klaskou var a fotoioù koz, hag dastumet d'an eus diliad koz gant an dud hag deus roet deom chupenou koz egise, quoi. Pe var mil pez diliad oa bet dastumet gant ker keltiak elian. Chupenou, brozioù, tavincherioù a koefou. Ah, c'est une barzer chanter, hein, Jean-Michel? Ja, bah ja. Un petit cause, hein, de ça, seitig vet kanvet? Ja, un petit cause brotré. Ja, on vet ti de kalan. Ja, hag a trenet gant an tiker. Hag amañ vo lokal kerketchig Elian, bagad Elian, on a deimer hag ur bandbouet. Hag ive LC Music, ur skol sonerez. A te zo sekretour deus ar gevredigese LC Music? Petra e LC Music lardou? LC Music a zo ar gevredigez gret da ganta gant diou gevredigez. Tu, an deus an devi, an deus Elian, nem laket semblez, vi bet brassor, setu, manan war daouker, c'est santivig a Gelian, vid lak music, ez da vi bugale, da gata tout. Dressol bugale. Da la rede, eve roet kentelioù, guitare, flûte, da ya, ton res, ya, justement, ya. Guitare, flûte, accordéons, violons, a kan ive, kan ouenou, hag théâtre, tamek ive. A bepsert, quoi. Bepsert, ya. A perak peus bec'hant kemer pers ar gevredigese? Bah, a bugger megef déjà, mais gar musique. A ma bugale ive ma plar zo disque musique kan oa yaoun hag setu oan rand da roi de ma amza tambik vi chikour vid langdras da droi vid bugale elian a son di. Ba rezo brao comme son élève marvo. Ya, mais bon nekedez même stra bugger bezo dek kelener hein. Même stra. Ya. Zo tambik ar school music med gevredigez. Hag a frivo brao amañ dans un petit nez. Ben méchance ya bugger het brem bon neke ishu c'hoaz. Azé mon barzar zal l'er ma vo danser justement ar zal pleustri. Mais ive vid ar skol sonerez hag evit ar bah ya bepsert ya bevo dans hag musique en an gant c'her kelti egelian evel just a daou e lavar ker kelti egelian zo vont dalida ar pevarugen bla ar blamant sur pestra hag gant ar c'her ve aouzet bebla an neus vez velen c'est zo sapre darvoet on re ah ben ya bah ar c'her kelti hag zo ar gevredigez braz a koz a anvet a gouspen a ba oe ar blamant et maïm et penuela a gensrivadek en excellence vel ma larit gourremenou da c'herc'helian deus taga peus betro da zeni dija te pigur tezo soner et neus vez velen ya meur da veich gant ma strolat da marse oa Elian Padi ma eo konzet da maï setu melar salut da tout ma mignon hag ar pez a zo fentus ba ar fez nose et daou lakat diliad un tourmig farsus ya speret farsus a zo gant ar fez nose ya ve just tout trao ba Elian zo tourmig farsus nin gar bo oben trao pas re classique tourmig speret zo plijus ban Elian ba megret ya son jadin vraiment mon vant un tourmig bet gwechal puis on nous a kevet un diel deus 1930 en rolet d'amant barbour c'est l'on neuze ouz bouest d'an diel.
C'est-tu Jean-Michel, elle m'cabou d'arion va même place ar film, on m'oppose golen. Alors ça pré-film, trop pavé d'avaler un archive, c'est? Non, pas Ross, mais de ma veille canta. Ah bah ya, l'avais chou 1930 à Daoué Lavar, Gilliaden Gounel Arvro, Bromelé. Ah bah ya. Zobrao. Ah bah ya, on devait ma bromélénique Vindras. Ya. Tu te brûlais de zobé bandelian et nous jouer en médecine. Ja, justement, Oman, Bugger René Théophile Laennec, et on a zobet c'est Oman, Tomik, Gandion, Ion, ou personne, presbytère Elion. D'amare c'est Bugger, imam de Théophile Laennec, ou marvet, abred, ou on y a un trait, ag état de ce qui est a dit ni m'occuper du 8 ans, c'était deux déons, Oman, Elion, Gandion. Pas de Blaise, Tommy Muir, ou du Galet. René Théophile Laennec nous bédigine dans un stéthoscope. Il y a juste il y a à Vélar normand, Bugger à Strid, Dirac à Vogue normand, à Bantran, à Wa, tu de la bourre, war quat, pile quat, à trois quat, vu au Zoilou, ag Planqueno, à Traumas, à Bugalet Trodro, ag. Laennec bien, on seis faire blanc de Marseille, Juariga Real, ag l'autre skoy tombé war arpen de Zarquat, tom Krabijnon, à Real, à ya d'un tuel, Chilau, ya justement au goût d'essai, Théophile Laennec zoet ban ti an yon al ban naonet, a yon se ou à médecine, ag de médecine à songe ne sont l'air de ya. Zoton 2 ans Elion. Ya, ben ya, justement. Strolat brûlé de bras, 2 ans Elion. Elion Paddy. Ah bah ya. T'es zobé son air dans un strolat. Ya. Nous on ket ma Elion Paddy, qu'un brûlé de c'est mais casse plus jamais de bête da. Petra ou strolat c'est. Ah strolat c'est bah avec juste strolat musique ve khoari musique à vite festounoz ag musique de Sbroy Warzone. C'est tu on a Elion, 2 ans, Paddy, tant que on a de Sbroy Warzone, tant que. Alors merc whisky et oh mais non pas. Ag tu des sachets juste avoir dans son RS Sbroy Warzone. Mais des lions, des sachets d'hiver qu'on y verzon. Ya, justement, matrice Bugger nino bon toast à tombik das musique à sévenadur des Sbroy Warzone. C'est tu de nombre de songe da obar Geveliet de Geveliet Elion ag arparez à Kerbien de Sbroy Warzone en fait Montbélieu. Agazo talkishen Galway. Ya, justement bakishen Galway. Sur voir plus bétro d'avant allié. Oh ya, Ali Estré, Bugger Bedon Bed Matrice nous unken mais la combe Hugen Weich, ya. Ah tu Sbroy Warzone de 2 de BT. Ah ya. Blaise Passette, tu de Sbroy Warzone de 2 d'amant, vide des ablois, de Kevredi ya. Tu esquemou et Trekeltieg en réseau plus juste avant. Ah bah ya, juste à tout. Ag bezo Ganawen on veut demander Verzen. Bossen Elian. Ah, Bossen Elian. C'est préhistoire en affaire c'est. Ya. Alors quand costré, zobet, chomet des spère de du normand, Bugger, alors quand c'est ou un des reganta dispune gon Kervarker. Ça veut dire Barzas Braise. Justement, ya. Ag goudize zobet tolen ive zo moin da mir di camper ten deus Barzas Braise a deus kan Bossen Elian ag vaouskous ten a char gant i bugalet mao tout c'est tu ya a tad war l'air hutal la kan a beg kol isperet gantan a de on saute c'est tu bon ne non passe ya. C'est-tu merci dit Jean-Michel, alors bujadur et taudon de BT Gandelian. Ah bah ils digé ma bepto là. A deux d'azan sale en nos esvelen emis kerzu en Elian. Ag vidlida deizabla karketieg en Elian ive a vraiment mon mouvement d'Aelia Muriel Le Morvan ag a zouvon da zispegadium un tommi giror diwar ben Bossen Elian. Blavez trizekant nao a daouigen e oa digouet ar vossen ba kemper. En gouzout a rer a drugare da santik du ur manar hag en eus chikouret ar ebaor chomet e ker pa oa terret kuit ar vorizien da gavout repu en o manerioù war ar mez.
Drefors ober wardro a reglan, en doa tapet ar vosen a marvet e oa. Diwar neuhe e oa deut davea enoret evel ur zan ba Kemper, l'er marel er gwelout e zelwen en ilizveur. Ede ar vosen a gelion, ogen nekedet fornion. Dre ar vers bosen elian et eskerie ur bern trao diwar ben ar mod mar ouzan ve an dud, pa oa ar linvet ore dre ar vro. Now ma ganet, setu gant an ankou inet. Gant an ankou e tout ma dour. Den da houl ding o lomik dour. L'un e ar veret, rez ar leuchou. L'un an ilis, rez an treuzou. Red e beniget ar parkou, da lakadenno a horvou. Kompren ar ie penons eo liammet ar linvet gant ar perejou esperet an dud. Ur sort kastis, pa oa ar religion ur mod da ve a savetet. Ar vosen ur vech neus echu i labour e nelian, e neus be c'hoant mont war zu Kemper, mont en ergevraz, hag ebe harpet a eg an ar vechez evit pas mont peller. Hag ebe saet ur chapel e kerziot, evit trugarikad ne da vea trechet eus ar vosen. E kichen chapel kerzevot en ergevraz e kaver ur c'halvar, gwerblou warnan, vit kaskuit ar linvet. Kreñfet ar feiz neuhe a drugarez d'ar vosen, met ar barzaz breiz elener un istoral a ziskouez en oa kaet ar bob ur modal da ve a trer war ar linvet, kan anei. A c'han i breiz on ding a oa ur mod in imzifen. Hag ive matra da gaskelou. Hag ive, ur d'ar mar ese oa ke psikolog gourien, bet tromoset da gaskuit ar glahar, ur gant ar per. On ding oa on dra vi dispaka ils ont voulu de ben. Ar zevenadur evel loden deus an diskoum da vare an enkaden, poen vichedion mat kregit a gana da zansal en dro neuhe evit adkaout startigen, met evit poen eviz difennet en ober. Salut dit Saskia, penons mankon. Mon ara matre. Mad, stalé don maman, en tigouer et kichen ar zal debri en tout diwean, azo en tout nos brudet mad, hag emoudo chom nepel deus an man. Zenier? Ja, gwere. Tu chantik e oant gant Eva Cox ur vaouez eus an igel vroioù, te azo eus an igel vroioù ie. Kalz a igel vroidi azo chom maman? Nous en ket, mais nous gous d'aran eus Eva, hag azo kant a gandin. Ya. Hag... Nous en ket pe pual... non. Peler e kanit assemblez? Ba eliant. Servetolus ostrolad buan tout quand on descom, mais on dra bon... Matre. Penons e oaz erue de breiste? Ba devenant da evil fille au père, ba Paris da genta, hag al famille de choisit da diloja betek breiz, hag euliet meus ar nezo da roazon. A chomet? Chomenon, setu. A penons o de ruet betek pen ar bet? Ba ben ar film krogat meus da ober lerchadonou eskolaj, kelenerez ver a zornerez. Ya. Hag neus e ben ar film meus gavout ba un an benag, evit setu tomaton, hag ben ar film meus dilojet betek pen ar bet, setu. Petra bjiji de breiz? Tout. A nature, ar mour, nous a ket place a zo hag nous a ket ar yez, tout a semenadur, tout a tra... Oui, nous a ket... Petra. Setu. Gure Eva la varedion me oa readut en igel vroioù, amans eus kalzmuor a blas. Ya, setu. Telen a zon ezie. Zenier? Petra blij dit gant ar ben vexé? Bah déjà ar zon me meus dijuladze pa bon biantot hag kave meus eva douce garçon hag nous a ket beston ober trao dizavel tre gant ar zonerez tu zeni trao keltek pe klasel pe me implij an telen evit erklas evit kana gant ar vugale. Ya. Nous se zo peus luive nous hag a bepseur telenourien a vezez aouenet ganto? Un nebeut, mais nous a quatre à l'instivel et juste. Et juste, mais l'odalazo. C'est-tu, bah, dijulat meus ar strolad hag en vet andro. Nous a zo ar strolad telen hag guitare. A guitare, ya. Hag bah, Dimitri Boucorn a zo un telener rue de la Barrivé hag ma telener
Pa bon o kemer kentelio e guitrek. Matre. Hag neus a ket hag an zo studa. Ba meus a kalzik hag ar nevezon deus ezel vroioù. Ah, ya, ive. Ya, just ya. Ya. Daoustaka ewa an a dit dont da veza skolerez diouiezek. Penaos e tremeniet an traoù. Pe kentan e voie ket eva possible. Begir bon d'an amant hag gouzet a re possible ewa tu de komz brezonek hag meus e demonstré. Ya. Hag ben a fin meus ket an elarchadan e kelen erest war an delen. Ya. Hag bugela oa ganin hag ava de skol diwan. Hag neus lardin, ah oui, mais ni zo deskitrao e brezonek. Neus ar me zezo sempa e gouz pen dreist e veze ve treus kazet ar yez ive hag men a fin meus bet ar sonj perek pas deski brezonek ive evit evit treus ive, setu. Hag evelse e ruet an traoù. Setu, ya. Matre. Rak treso avec kaset da ben ganit a ed ar bloaz? Gant ar klas ya kanar bob leve just. An il skret vernene betek ar final e pondi. Leze red e d'ober a bla evit marteze. Hag an drazo eve bugale braz da sonj ar gwell braz gant meur a skolioù hag kemer ve perz a bla eve. Hag ar gwell cinema a zo pebloa aozet gant da laget braz. Ja, de cinéma, c'est tout. De cas à Trauzo, basé sur les brosons et drasol, mais Trau égal avec VKTV. Avec sort noze. Puis qu'on épelle de amants et banlek et de arskol diwan qui mérite pers une actrice bédel en fait de la grande lessive, c'est tu displégadenu bleuen arborn. Ganaket a résisté et très arskoli du CMZ évite kemer pers dar gana den braz. Les blois et the thème. Des tressa en thème. Oui, on avait un thème arblement. Clogoren. Ok. Ruar penos vo treset clogoren nous. Peget. Rel riar. Andrazi on esgolé de mathématiques déjà gret peus. Ya, madé. Clogorenu quand corriganet et bars. Simple et au aréolen nous. Un thème. Folen apé var gant pepini. Aber nandigine. Nous avons la catoire porte à côté tout dans Dieu et trémeno et qui chaîne à school et vélo tout en trésaden en oscret. En digouezar zelze, a zo ganet divar intrudu un arzourez gal Joël Gontier. Dibawe davil huer et bezelier d'un tamik et pepler herbet. A moi Salvador da Square, pe Marocco, pe roi c'est Vietnam. Vous êtes in bed, armintimement juste voir on a zélé tous urgarten, l'air m'avait gré d'argana denvraz, hag souezé in bed, pliget, nam songe, d'avele des gré de traou, a rel bezagre dive gant ur bugel, a zo 10 000 km à ron, c'est zo farsus des oreilles. Ma classe de la quête gant une ambiance. Davare en ean, enem gavan nol vugale var ar porskol. Stagari on ose resadenou var un orja alen gant spilienou diliet. RCP neus gret pesket, laket war folenou gant clogorenu. Modal are vian neus ditrouret e photo. A goude neus laket soavon e barza war ar folen. Plus juze vid ar skolarion, kaout ar actrice rol. A plus juze vid ar vigale ive, staga hol oz resadenou assemblez. A ben a vid je fais kemen adal voudegez gant re ar vian a re ar evraz. Un oberen astrol, hag a jomo e plas un nebet dervechou, gant man évoqué rear lao naga avel. Ouais, matre. Clevet oa koz Saskia de la grande lessive? Clevet beus komz, ya. Mais ne risquet d'andrait? Non. Trawal, readrao. C'est tu, readrao déjà. Dijolo et tous, un enten, en vet Grey of the Day, petrae en entenzi. En enten pedagogel eo, evit a skolarian, hag a zo ton deus bro Suède. Ya. Hag memus degeladze war ar strolad eskem war Facebook hag ar strolad néerlandek eo. A neuze gounet meus hag an draze a oa ive déjà en barnet petrauzerze e prochal hag ni waket. Neuze Michael Hermanson are neus eginet an draze neus kemera de kasetar gemenad adin evit gouzout hag an me oa Juan d'Oberdalda kadze en place er glas. Ja. Hag ma vemad perak pas en bonaze hag treus kaze e plech e prochal. Neus et eus troet an entenze egalek divar ar suedek. Setu.
Comme ça reste Non, ket. Mais quand internet à la over calzatra, nous est bien affirmé me stroé dès ben arfin anti-bon nous at la kadze on a bon ergalek floror egen. Ja. Skinny deve pepler et brochal vraiment? Ja. Ja. Petra gaves des denus et barza en intensi. Petra et arpal. Arpal eo bah déjà dans la carte vugale da gisola et trauneve du Bernard Sclansou géographies en histoire pe loinet petra zorze en mesken gant agerent nous e bebnos e vero wada en divinadet dar vugale avec casse d'arguer avec duze a vugale a skam gant agerent a gouzout bah Petra Ralbez a respond Petra Helam qui travaille du Berben à sujet. Avec Ben Arfin, à Deves Goudé, à Vugale, à Zedachlas, avec l'art d'une Petra Zobetka avec Ganto, à Goudé, à scolaire, à Rentelbion, du Berbenze, et vite, au Titoural, c'est tout. À Perag, il y a des denus en enten neve, c'est. D'où est-ce qu'il y a neve en enten? Dans le songe, là. Il y a neve à voir. C'est tout. Petrag avait été des denus. Ben, Luscuze, on doit fentus avoir il desquitra avec ata aux drabina caso wa ou andra a caso suisustre pendra a caso de nous évidemment vugale nous a vugale le soir desquitra ou da déjà et trau neve puis bah trau goudé trau obedesk d'arsko la paleo et vous adlar derger petros obedesk neve déjà a gan beka da actrice à sujet ma da goudé a gan obed Petra va andra suisustre obedesk de verben sujet à 3 ans. Nous et bebnos et tistron d'arger gan un drabenak da dijoloy. Pesert doare tem azo da square pesert divinadel azo da trau du verben l'erchio mon dimension 3 ans mais il va tu brudet Nelson Mandela puis Anne Frank et il va l'erchio trau et bebler arbe en fait trau a gazo plus avoir et lui diskis pe lui de Bem deive da square achas pe achi pe sa khale bezaive amat marteze un doare da zistagane ou de askramou marteze ya ba parlio juste avoir de la cano da eskem gornargera nous et da kemeramzer et de votre travail semblait c'est guerre avec chouvo classe que de internet et fit responsou mais tu zo ba musbugler classe avec appel goms da tot cause bemnos alors tot cause mais André Lever elle chikura avant traverser les parlio age broyoua leve imtiget. Ja, il fait point d'amson, tout un broyou Nord Europa, nous est broyou belgien, Norvège, soit toutes et Australia eve, Zélande neve, Trauserze, nous est age brezonek marteze ben nevet? Perakpas. Perakpas trosé et brezonek ag pe ouspen lakat d'andra ouspen evite ouspen andra gazo égal déjà gant sujet d'où à gazo marteze ag Perakpas. Bon, Aubert arrive à Dronosé. Ok. Patrick arrivera dit Saska, qui est norvégial, quand le plija dur. C'est une stueur en neve de Atachef, vraiment. Oh, Ata Begouli, Poussa Begouli, Chus. Puis Gabdar ne me diga cette nitra, évid Leila. Enem Vangedor, Cafézo. Atachef, Pijara, Rafedit? Non, les blichkedina Rafé. Bon, Nemet m'avait fait un tiramisu. Ah, tiramisu, Sacha, Honondalai, Pero, Startigendin, Enro, en italianek. Bon, estroch evidrei calon dare, azo izel, antomi garbon eleganto, en eus an tiramisu. Et Venezia, davare un asginiveles, et oa un aphrodisiaque. Eh ben, daout an tiramisu, nu. Mais évidemment, ruine loi, on a bleu, vieux, sucre, à soubé da café. Évidemment, dien, on a mascarpone, vieux, sucre, Agego klinket gon cacao. Matré. De herbazen ez evidout y'en erlir et devo dispartia argwenvi, zarmelenvi. Ouh. Naria ben. Et mes chances, un tol contel. Et Kreis. C'est parti, ya. Ouais. On me bit. Celle. Bravo. Bah, Arabat avait fait melen ergwen, mais avait fait gwen ermelen et kedan viden. Laquelle est zevel vraiment un robot? Ya, à laquelle de vos sucre, pas vos traits, tergouèche. Que mesque de vos un temps mic,
Dremavo la quête bleue devant l'air. Ah, bleu, dans le bête à moisset déjà. Il y a ta moisset des bêtes, les keda kemeska diver. Arabat zokin kemeska diver. Adamou, enfin. Adamou, Gweller Hero. Enfin, venu tout. Allez, Petra. Sais-tu Arpeza Gonae fait Théo Arguastel. Ah. La Kedevo Erforn, Country Ugen Deres, 8 minuten. Mat, vraiment, et vous pouvez un dien en tiramisu? Ya. On est Petra ou la Kede barza robot d'agenta? La Kedevo Arviu, enfin Ar Melenvi. Melenvi. Gon sucre, er robot. Passe tout. Dalromen tom sucre, évid argwenvi. À fond, Marliche. Timat! Uspene devo ar mascarpone. Mascarpone. Sais-tu À la cadadre croise. À la cadadre croise, évite plijadur en diosquar. Nous est la kedevo andien agostes. Abrement la comarviu da zevel gonor sucre. Ok. Pegen et zéo. La kedevo argwen gonandien. Matri. Madeo. Non che fa. Troja arguastel, la cadefon sarplad. Au buntari quoi. La kedevo arrafe un sous bedevo arguastel. Force pegemen. C'est-tu presté? Bon, quelle est la cadnéon da yéna d'un tamig et armélien à rog la cadar chocolat? Il y a un nosves. Un nosves. Et mes chances sorbet sachet de réalai, avec vraiment, ben, ce qui m'a dit d'heureux. Nosvesade. Mena, mon tiramisu a zo unan eus ma di benou pret kareta. Ur gwir lipe bao. E chui a reom an abaden e tor en tout di ur zal vojenel amant ervro, amant zo bet rejou force pegemen a neus vechou dirol. Ya, gure ebe der blavechou pevarugen un tout nos brudet kenan a girionde e c'heller fermi a l'air evit der voudou a beb sort. Catherine Deneuve zo ken zo deut bet egamant evit filma lodenou deus ar film. Elle s'en va. Léo Telo tu chanti qu'elle me se levait d'arranou d'oberano de arvers bossen elian meur à arzour et neus betro da gana arversé. Il y a Denis Prigent et neus ouez, mais divers en air trompé Lionkam assemblés gant ganourez Marwen le Normand. À votre lever du stu. C'est une eusée Arvosen. Kenars une tombe, pocotros. Kenavo. Dios clara, ilongone, Dios clara. Un deuxième on va rendoir l'arrêt tout long là. J'ai l'arrêt tout long là, l'arrêt tout long là. Velenderver, il touchera, Velenderver, il touchera. Et Cassizanda qui m'aime donne doigt l'arrêt tout long là. J'ai l'arrêt tout long là, l'arrêt tout